Ngekusho kwamandla Methula losuka kuyo inhlangano yabantu labakhubatekile uthi indzaba yabantu labakhubatekile kufuna ngabe indzaba yayo wonke umuntu ngenxa yekuthi umuntu lokhubatekile ude emandla ekutentela tintfo kanjalo futhi kude langatisita ngako-ke batsemba bona-ke bantu ukuthi kube ngibo-ke lababasitako ngoba nabo-ke badalwa ngusimakadze abatikhethelanga-ke kukhubateka. Indzaba yekuswela indzaba yawo wonke umuntu. Masithi wonke umuntu usho ukuthi nemuntu lokhubatekile ula ikhatsi. Umuntu lokhubatekile uyaswela nemuntu nje angakhubateki uyaswela. Kodwa-ke bese kuba kunengi etikwe umuntu lokhubatekile ngoba sekungeta nalesimo lokuthi akakhoni kufinyele tindzaweni letinye letawenta ukuthi akhone nekuphila. Kodwa-ke siba nenhlanhla uma sithola abantu abafana nabo Bishop Nash Shongwe labakwatiwe ukuthi kukhona longakhoni kufinyelela ndzawana thide bakhone kulula sandla bafinyelele kubo ade ukhona kuphila naye. Luncane lusito labalutholako asingathi abalithola lukhona luncane kodwa-ke ngako sithi esiveni siyacela siyakhongosela siyacela mane baselule lesandla kubanaka etindzaweni tonke la kukhona abantu kunemuntu lokhubatekile sale mane nimbone nimnakelele. Sibonga nokuthi-ke uma kune foundation lefana neya Bishop Nash uma singakhoni kufinyelela kubo nawulethe la kule foundation utawukhona yena kufinyelela kubo ngoba sesinebudlelwane neBishop Nash. Methula uvetile ukuthi babantu labakhubatekile yebo kulisito-ke bayalithola kojana akusilo nani lisito-ke lelinelile ngako bayacela ukuthi bantu-ke bachubeke-ke babalekelele etindzabeni teChannel Moswati Gary Carlos ngamanzini.